Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 20 z'ukwa munani kwa 2025. Abarenga ibihumbi 20 mu Rwanda bakumiriwe kubona indangamuntu. Naho mu karere ka Bugesera inzuki zisha umwana w'imyaka 7 abandi zirabazahaza. Amerika yongo yabigiye gukuraho ibihano yafatiye abayobozi ba M23. Muri Kivu y'Amajyepfo hashize iminsi 3 bari mu myigaragambyo yamagana bariyeri z'ingabo za Kongo. Ikibazo cy'ibura ry'amadolari kigiye gutuma leta y'u Burundi ikoresha amayuani y'Ubushinwa mu gutumiza ibicuruzwa hanze. Israel yo yahamagaje inkera gutabara ibihumbi 60 kugira ngo yigarurire Gaza. Mu Buhinde imvura idasanzwe yahagaritse ingendo z'indege n'iza gari ya moshi. Muri amakuru turaza no kubabwira ko hagiye kumurikwa robo ishobora gusama ikanabyara. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi arabakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga batahana bacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Barikaze muri amakuru arambuye mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo. Duhereye ku barenga ibihumbi 20 bakumiriwe kubona indangamuntu mu Rwanda. Umuyobozi ushinzwe gukora no gukwirakwiza indangamuntu mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe indangamuntu NIDA, Dieudonné Manago Kayihura, yatangaje ko mu bantu barenga miliyoni 9 bamaze gufata indangamuntu, abarenga ibihumbi 20 bakumiriwe kuzibona kubera gushaka gutunga ebyiri. Mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu cyagarukaga ku mushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga, uyu muyobozi yavuze ko nubwo indangamuntu isanzwe nayo yakoreshaga ikoranabuhanga ariko hari aho ryagarukiraga, kuko nk'ubu hari ibikumwe bibiri gusa ndetse hari n'imashini imwe ibigenzura. Yavuze ko hari abagerageje gushaka uburyo bakoresha indangamuntu zirenze imwe, cyakora baratungurwa barafatwa. Yavuze ko kugira ngo umuntu agire indangamuntu ebyiri biba byaturutse ku burangare bw'ukusanya amakuru ku murenge agafotora uyishaka ariko akibagirwa gufata ibikumwe. Ati n'ubufatanye cyaha bw'ushaka indangamuntu ya kabiri n'uwamufotoye. Ni amakosa y'aba bantu babiri bashatse gukora icyaha. Dieudonné Kayihura yavuze ko mu bantu miliyoni 9 bamaze gufata indangamuntu kuva umushinga watangira, bamaze gukumira abarenga ibihumbi 20 bagaragayeho amakosa, hahandi umuntu abashaka kwifotoreza ku murenge umwe nyuma akajya no ku wundi. Yavuze ko nubwo uwo muntu aba yarakumiriwe aba gifite uburenganzira bwo kubona indangamuntu, ariko abasabwa kwerekana ibyangombwa kugira ngo akorwe igereranya harebwa uwemerewe gukora indangamuntu. Uyu muyobozi avuga ko indangamuntu nshya y'ikoranabuhanga itazigera ihindura nimero nk'uko byagendaga ku wayitaye, ndetse nyirayo ngo azahitamo ko bayimushyirira muri telefone ngendanwa cyangwa bakayimuyifatika. Yanakuyeho urujijo ku bavuga ko iyo umuntu ataye indangamuntu bugira gatatu nta yindi bamuha, agaragaza ko nta nshuro ntarengwa zibaho ko ari uburenganzira bw'umuturage gutunga indangamuntu. Mu biziba
yibandwaho ku ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga arimo kwirinda amakosa y'imyandikire nko ku mazina ya nyirindangamuntu, ay'ababyeyi be, igihe umuntu yavukiye, aho yavukiye, igitsina no kuvugurura aderese y'umuntu. Biteganyijwe ko indangamuntu ikoranabuhanga izashyirwa hanze mu kwezi kwa karindwi kwa 2026. Kuri ubu u Rwanda rukaba rugeze muri 1/4 cy'ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga. Abanyeshuri n'ababyeyi bifashisha ubwenge buhangano mu mikoro yo mu rugo, ibi bikaba imbogamizi mu burezi bw'u Rwanda. Ku mugoroba utuje i Kigali, Umuhoza Alice, umubyeyi w'abana babiri biga mu mashuri yisumbuye, yabujijwe amahwemo n'abana be bari bamuzaniye ikibazo cy'imibare mu mukoro wo mu rugo. Bamubwira ko gikomeye cyane, bamubaza uko bagikora. Aho kubashishikariza gukomeza kugerageza bakoresheje ikaramu n'urupapuro, uyu mubyeyi twise Alice yabasabye kwifashisha ubwenge buhangano. N'amatsiko menshi aba bana nabo bamubaza uko bikorwa. Afata telefone y'abafungurira programme yihariye, mu masegonda make ibisubizo bisobanutse neza bihita biboneka, maze akazi kari gutwara amasaha menshi karangira mu gihe nk'icyo guhumbya. Hirya yaho mundi umujyi, Jean Paul Murenzi nawe wahinduriwe amazina, umubyeyi w'abana batatu biga mu mashuri abanza, uwa kabiri, uwa gatanu n'umwaka wa gatandatu w'abanza, nawe ahura n'ikibazo kimeze nk'icya Alice. Iyo abana be bazanye umukoro ubananiye, aho kubereka uko bashobora kubyitwaramo ijoro ryose, Jean Paul ahitamo gukoresha programme y'ubwenge buhangano ibafasha kubakorera ayo masomo mu buryo bworoshye. Iyo programme isobanura ikanasubiza ikibazo cy'imibare ku buryo umwana abasha kugikemura. Abana be babiri bo mu mashuri abanza bararangiza vuba kandi bafite icyizere cyo kuzatsinda ibibazo bisa nk'ibyo umunsi ukurikiyeho. Bigaragara ko uyu mubyeyi amaze iminsi akoresha ubwo buryo. Ibi ntibikiri ibintu bidasanzwe mu Rwanda, kuko kuva mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza ikoreshwa ry'ubwenge buhangano ryinjijwe gahoro gahoro mu burezi bw'igihugu. Nubwo benshi babumenye bwa mbere binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa izindi programme zihora ziteguye gutanga ibisubizo, kuri ubu bigaragazwa nk'ikintu gihindura uburyo bwo kwiga ubwabwo. Ikoreshwa ry'ubwenge buhangano mu burezi rije mu gihe Leta y'u Rwanda irimo kugenzura cyane uko abanyeshuri batsinda ibizamini bya Leta. Kuwa kabiri ibisubizo by'ibizamini bya Leta bisoza icyiciro cy'amashuri abanza hamwe n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye byagaragaje itandukaniro rinini riri hagati y'amasomo y'imibare n'andi masomo ya siyanse mu bice bitandukanye by'igihugu. Nubwo mu turere tumwe na tumwe hari abana barangije bafite amanota ari hejuru ya 90%, hari aho bitagenze neza, bihita bigaragaza ikibazo cy'ireme ry'uburezi. Ibisa amagambo gusa, kuko mu miryango myinshi n'ubuzima bwa buri munsi abana bazana umukoro ababyeyi ntibabasha kubafasha. Ubwenge buhangano rero butanga ibisubizo byihuse, bityo bikaziba icyo cyuho, ariko hakibazwa niba ubwo buryo bufasha abana gusobanukirwa no kongererwa ubumenyi koko, cyangwa bubaha ibisubizo byihuse gusa. Abarezi n'inzego zifite aho zihuriye n'uburezi basanga ubwenge buhangano cyangwa artificial intelligence hari ibyiza bufite ndetse n'ibibi, kuko nubwo buha abana bose amahirwe yo kubona ubumenyi, bushobora no kubagabanyiriza ubushobozi bwo gutekereza mu gihe abana babukoresheje gusa nk'isoko y'ibisubizo byihuse. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yemera ko icyo kibazo gihari kandi ko yatangiye kukivugutira umuti. Hari amakuru avuga ko hari abarimu 150, ni ukuvuga 5 muri buri karere, bamaze igihe bahugurwa ku mikoreshereze ya artificial intelligence. Ni gahunda igamije gufasha abarimu bazafasha abana gukoresha AI mu buryo bukwiye, nka kimwe mu bizabafasha kongera ubumenyi aho kuba igisimbura uburyo bw'imyigire. Ukurikije ibivugwa n'impuguke mu burezi, usanga ababyeyi bavuzwe muri iyi nkuru haruguru barakoze amakosa birakomeye. Icya mbere nuko bafashe inshingano z'abana babo mu mukoro, kandi nyamara iyo mikoro ibigamije gupima ubumenyi abana baboneye mu ishuri. Ikindi nuko aho gukoresha AI nk'inyongera ibafasha gusobanukirwa, ahubwo bayikoresheje nk'isoko y'ibisubizo byihuse gusa, bituma abana batanga imikoro imeze neza kandi nyamara nta bumenyi bungutsemo. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph avuga ko guhera mu 2026 hazashyirwaho gahunda yihariye yo gutanga amasomo kuri AI mu mashuri yose. Hazibandwa ku buryo abanyeshuri bashobora kuyikoresha mu gukemura ibibazo, mu bushakashatsi no guhanga udushya, ariko hanitabwa ku ireme ry'uburezi. Muri gahunda z'ibanze harimo ko abarimu bazajya bagaragaza ibisubizo bakorewe na AI bakanabigereranya n'ibyabo bwite, kugira ngo abanyeshuri bigishwe kubinenga no kunononsoraho kwigana. Mu makuru avuga mu turere, mu karere ka Gasabo arashinjwa kugerageza kwica umugore we amuroze. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo kuri uyu wa gatatu bwaragiye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo dosiregwamo umugabo wagerageje kuroga umugore we amushyiriye umuti wica imbeba mu biryo. Byabaye ku itariki ya 4 z'uku kwa munani ahagana saa 6 z'amanywa mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Nyamabuye mu mudugudu wa Juru. Ubwo umugore w'uwo mugabo yatetse kawunga abwira umugabo we ko atari bumugaburire kubera ko atajya haha, undi amusubiza ko aramutse atamugaburiye ahapfa umuntu. Ibiryo bimaze gushya bivuga ko umugore yinjiye mu nzu gato, umugabo ahita afata umuti wica imbeba ushyira mu nkono. Umugore amubonye ahita atabaza, umugabo afata ya kawunga ajya kuyimena, ariko isashe yarimo uwo muti w'imbeba n'umwuko yakoresheje birafatwa byoherezwa gupimishwa muri Rwanda Forensic Institute. Mwibazwa rye nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri bivuga, uregwa hakana icyaha akurikiranyweho akavuga ko ari ivu yashyize mu biryo kugira ngo umugore nawe ntaze kubirya. Icyaha cyo kuroga giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'110 y'itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
mu karere ka Bugesera ho inzuki zishe umwana w'imyaka 7 abandi 8 zirabazahaza. Umwana w'umukobwa w'imyaka 7 y'amavuko yapfuye ariwe n'inzuki abandi 8 zirabazahaza. Umuzinga w'umuturage wari mu giti hafi y'urugo rwabo wituye hasi bitewe n'imvura nyinshi yagwaga maze inzuki zirara mu baraho zitangira kubaduhinga. Byabere mu mudugudu wa Ruhehe mu kagari ka Batima mu murenge wa Rweri y'akarere ka Bugesera. Nsengiyumva Emmanuel se wa Uwizeyimana Florence w'imyaka 7 wazize imbori z'inzuki zororerwaga mu rugo rwa Nkiriye umwana Emmanuel yabwiye TV1 ko umuzinga wituye hasi maze inzuki zirara mu bana baraho zirya barenga 8. Cyakora uwo mwana w'umukobwa we yari yazahaye cyane agwa mu maboko ye ubwo yari amujyanye kwa muganga. Ati nibwo navuye hari ahantu naringiye mu nama z'ubukwe nza ntashye mu rugo nsanga inzuki ziri kurya abaturanyi n'abandi bana bari mu mudugudu. Nahise nihutira gufata uwanjye nari nsanze zimaze kumurya mpita mwambika mujyana kwa muganga. Nageze kuri poste de santé ya Mazane umwana yamaze kwitaba Imana. Uyu mubyeyi yasobanuye ko izo nzuki zariye umwana mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru Sibomana Jean Claude yavuze intandaro y'impanuka maze yihanganisha imiryango yagizweho ingaruka by'umwihariko wabuze uwabo, asaba abaturage gukumira impanuka nk'izi bororera inzuki ahabugenewe. Naho mu karere ka Ruhango bakurikiranwa gutega abantu bakabaniga. Mu kagari ka Rutabo mu murenge wa Kinazi y'akarere ka Ruhango hafatiwe abaturage 6 polisi ivuga ko bategaga abantu bakabambura bamaze kubaniga. N'ubujura umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo Chief Inspector of Police Hassan Kamanzi avuga ko bwajyanaga no gutega abantu bakabaniga bakabambura utwabo. CIP Kamanzi avuga ko ubwo bujura bwarimo no kwiba imyaka n'amatungo kandi bakabikora banyoye ibiyobyabwenge. Ati mu karere ka Ruhango murenge wa Kinazi mu tugari twa Rutabo na Gisari ku bufatanye n'inzego z'ibanze harimo n'abaturage, polisi yafasha abasore 6 bakekwaho guhungabanya umutekano w'abaturage bakora ubujura bushukana, gutega abantu bakabambura ibyabo, kwiba imyaka n'amatungo no gukoresha ibiyobyabwenge. Abafashwe bafungiye kuri station ya polisi ya Kinazi mbere yo gushyikirizwa ubugenzacyaha. CIP Kamanzi asaba abaturage kurya kagabuye bakirinda kurarikira iby'abandi, bakirinda ibikorwa bihungabanya umutekano. Avuga ko aho bujura n'ibindi bikorwa byica amategeko bigaragaye biba ngombwa kwamaganwa, abantu bakumva ko gukurikiza amategeko no kwirinda ibyaha bigirira akamaro abantu muri rusange. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye Bumbogo ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo ya n'amahirwe y'imboneka rimwe, aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatseho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga ari cyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusha kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakire u Rwanda.
Makuru avuga hanze y'u Rwanda, raporo nshya ya Human Rights Watch irashinja M23 kwica abahinzi b'abahutu barenga 140. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko wakusanyije ibimenyetso bigaragaza ko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisha abasivile nibura 140 biganjemo abahutu mu kwezi gushize, ndetse ko abishwe bashobora kuba bari ngo umubare. Iperereza rya Human Rights Watch rigaragara nk'irishimangira ibirego by'umuryango w'abibumbye ko M23 yakoze itsembatsemba mu kwezi gushize kwa 7. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko yisha abantu barenga 300 ufatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ni mu gihe gahunda z'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro bigirwamo uruhare na Amerika na Qatar. U Rwanda na M23 bahakanye bivuye inyuma ibirego by'umuryango w'abibumbye. Ntacyo M23 na leta y'u Rwanda bahise batangaza kuri raporo nshya ya Human Rights Watch yatangajwe kuri uyu wa gatatu tariki 20 z'ukwa 8 2025. Iryo tsembatsemba rishinjwa M23 ngo ryaba ari kimwe mu bitero byiciyemo abantu benshi cyane bikozwe n'izi nyeshyamba, nubwo hari gahunda y'amahoro agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo bwicanyi bwo mu Kivunge buvuga ko bwabaye mu bahinzi bari mu mirima yabo mu gihe cy'ihinga, bukagaragara nk'ubwari muri gahunda y'igitero cya M23 ku mutwe witwaje intwaro wa FDLR ugizwe n'abo mu bwoko bw'abahutu, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukabukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch ivuga ko ubwo bwicanyi kuri abo bahinzi bwabereye mu byaro nibura 14 hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. M23 yahakanye yivuye inyuma ibirego byo muri raporo y'umuryango w'abibumbye, ariko Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'ababibonye bakavuga ko koko byabaye, ko abagabo biciwe mu mirima, abagore benshi n'abana ngo barashorerwa bajyanwa ku mugezi barahicirwa, ndetse ngo ubwo bwicanyi bwabereye mu gace kanini cyane kurusha uko umuryango w'abibumbye wari wabitangaje mbere, kandi ngo bumara igihe kirekire kuruta icyo umuryango w'abibumbye uvuga. Human Rights Watch yavuze ko ubwo bwicanyi shinja M23 bugaragaza icyuho kiri hagati y'ibikorwa by'amahanga bigamije kugera ku mahoro n'ukuri kw'ibyo abasivile babayemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika ngo yabigiye gukuraho ibihano yafatiye abayobozi ba M23. Leta z'umwe za Amerika biravuga ko ziri gutegura gukuraho ibihano zafatiye abayobozi b'umutwe AFC/M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyamakuru bwiza kivuga ko nta gihindutse Washington izakuraho ibiriya bihano mu minsi iri imbere. Amerika imaze igihe yarafatiye ibihano abayobozi ba M23 bashinja kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibihano byiganjemo gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri Amerika no kutemererwa gukandagira ku butaka bw'icyo gihugu. Aba bagiye bahanwa kuva mu 2012 bakaba barimo umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka, Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 Brigadier General Bernard Maheshe Byamungu na Brigadier General Baudouin Ngaruye. Amerika biravuga ko igiye gukuraho ibihano yafatiye M23 mu gihe uyu mutwe na leta ya Kongo bakomeje ibiganiro bikubera i Doha muri Qatar mu rwego rwo guhagarika intambara no gusinyana amasezerano y'amahoro. Ni ibiganiro Amerika imaze igiye ikurikiranira hafi nyuma yo kuyobora ibya Kongo n'u Rwanda rushinjwa gufasha M23 basinyanyemo amasezerano y'amahoro, ndetse bikavuga ko Washington imaze igihe yotse igitutu impande ziri mu biganiro i Doha ngo zigere ku bwumvikane vuba bishoboka. Muri Kivu y'Amajyepfo ho bamaze iminsi 3 mu myigaragambyo yamagana bariyeri z'ingabo za Kongo. Abaturage bo muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo bamaze iminsi 3 bamagana bariyeri nyinshi zashyizweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihoro ry'imitwe ya Wazalendo. Societe civile ikorera muri Mwenga isobanura ko ingabo za Kongo na Wazalendo bashyize bariyeri mu mihanda myinshi zifashishwa mu gusanyirizaho imisoro itemewe n'amategeko. Ni muri urwo rwego kuva ku itariki ya 18 z'uku kwezi abacuruzi bo mu bice bitandukanye byo muri teritwari nka centre ya Mwenga, Kibumba na Rugushwa bafunze amaduka yabo mu rwego rwo kwamagana ingabo za Kongo na Wazalendo. Umuyobozi Societe civile Sami Lungele Itebo yagaragaje ko ikibazo cya bariyeri zikusanyirizwaho imisoro mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyagaragajwe kenshi n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, ariko ko habuze ugikemura. Itebo yasabye ko izi bariyeri zikurwa kuri iyi mihanda kuko zibangamira umutekano ndetse n'imibereho y'abaturage bo muri Mwenga. Ingabo z'u Burundi zo ziraye mu baturage zibacucura twabo muri Minembwe. Abasirikare b'u Burundi basanzwe bakorera mu bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo barasha abaturage bari bavuye mu isoko babasahura ibyo bari bafite ndetse baninjira mu ngo zabo, basahura ibyo mu nzu byose barabyikorera barabijyana. Byabaye saa 8 z'amanywa bibera mu duce tubitwa hitwa Irango ubwo abasirikare b'u Burundi basahuraga abaturage bahatuye bavaga ku isoko. Aka gace ko mu Irango kasahuwemo n'ingabo z'u Burundi kari mu ntera ngufi cyane uvuye muri Mugeti na Murambya, akaba ari insisiro zituwe n'abanyamurenge gusa zombi uko ari ebyiri. Mu buhamya bwatanzwe n'abaturage umwe yagize ati abasirikare b'u Burundi barimo batambuka berekeza Gatanga. Ubwo bageraga ku murambi wo kwirango bahuye n'abantu benshi bavaga mu isoko bahita babarasa. Abari bavuye ku isoko bakiraswaho bamwe bahise bati ibyo bari bikoreye bariruka, abasirikare bahita babisahura barabitwara berekeza no mu nzu z'abaturage batuye muri izo nsisiro nazo barazisahura barazeza. Nkuko amakuru akomeza bivuga nuko mu byo basahuye harimo ibikoresho byo mu rugo, ibiryamirwa, ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi birimo n'amatungo ahanini yiganjemo ihene n'intama. Ibiro byongeye kuzana umwuka mubi hagati y'abaturiye ibice n'ingabo z'u Burundi zikorana bya hafi na FARDC, FDLR na Wazalendo. Hagati aho kugeza ubu umutekano ukomeje kuzamba ku ndondo ya Bijombo ndetse no mu nkengero zaho mu gihe harashize iminsi mike hari agahenge.
tukivuga ku Burundi ngo bugiye gukoresha amafaranga y'amayuwani y'Ubushinwa mu gutumiza ibintu hanze. Kubera kubura amadolari y'Amerika, leta y'u Burundi iratekereza uko yakoresha amafaranga y'Ubushinwa amayuwani nk'amadovize buzajya bukoresha butumiza hanze ibicuruzwa. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo banki nkuru y'u Burundi yandikiye ibaruwa banki zose z'ubucuruzi n'ibigo by'imari ko zikwiye gutangira gukoresha amafaranga yo mu Bushinwa mu kwishyurana nk'amadovize akoreshwa mu gutumiza ibintu hanze. U Burundi ariko buvuga ko ibyinshi buzatumiza hanze bizava mu Bushinwa, bityo ko amafaranga y'iki gihugu ari nayo buzajya bukoresha. Cyakora nk'uko umwe mu bahanga mu bukungu witwa Edouard Bigenda ko abivuga, amadolari y'Amerika ni amafaranga akomeye cyane ku buryo kuyasimbuza amayuwani byaba ari urugendo rurerure. Gusa avuga ko ibyiza birimo ari uko gukoresha amadovize menshi bishobora gufasha, kuko mu gihe amwe yabuze andi agomba gukora. Dr Innocent Bano ni umuhanga muri politiki akaba n'umwarimu muri kaminuza, wasanga kwitandukanya n'idolari ry'Amerika ugakorana n'Ubushinwa bishobora kuzatuma ibihugu byahoze ari abafatanyabikorwa b'u Burundi babihunga. Cyakora avuga ko Burundi bufite uburenganzira bwo gukorana n'igihugu icyo ari cyo cyose kandi bugakora ku buryo bubona amafaranga y'amahanga yabufasha mu bucuruzi bakorana n'abandi. Ibyo Burundi bwoherereza Ubushinwa bingana na 30% gusa y'ibyo Ubushinwa bwohereza mu Burundi. Ibyinshi bwoherezayo ni ikawa, icyayi na zahabu. Ikindi abahanga bibaza muri ubu bucuruzi ni icyo Burundi buzunguka mu gihe kirambye, kubera ko amafaranga y'Ubushinwa mu bucuruzi mpuzamahanga afite uruhare rwa 2 na 3% mu gihe idolari ry'Amerika ryo rifite 60% by'amadovize yose akoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Aba bahanga bavuga ko bafite ubwoba ko imikoranire y'Ubushinwa n'u Burundi izaba nk'iy'umugaragu na shebuja, kuko ibyo Gitega izakenera byose izajya bitumiza i Beijing. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyanditse ko abahanga mu bukungu batanga inama y'uko mu gukorana n'Ubushinwa mu mayuwani gusa ari ngombwa gushishoza Uburundi ntibubihubukire. Naho nyuma y'u Rwanda, Uganda nayo igiye kwakira abimukira bavuye muri Amerika. Igihugu cya Uganda cyemeye kwakira abimukira baturutse muri Leta Zunze za Amerika nyuma y'iminsi mike. U Rwanda narwo rwemeye kwakira abagera kuri 250 mu masezerano yashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi. Washington, televiziyo yitwa CBS na BBC zatangaje ko gahunda nshya yo kwimura abimukira baturutse mu bice bitandukanye bya Afurika na Aziya bari barasabye ubuhungiro ku mupaka wa Amerika na Mexique bakoherezwa mu bihugu bitari byo bakomokamo byamaze kugera no mu gihugu cya Uganda. Amakuru yemeza ko Uganda izakira abimukira badafite dosiye z'ibyaha bikomeye. Abazinjirira muri Uganda bazabanza gusuzumwa n'inzego z'igihugu kugira ngo amenyekane niba ari bo bemerewe kwakirwa koko. Ibi byose biza nyuma y'uko u Rwanda narwo rwemeye kwakira abimukira 250, hakaba haratangiye ibiganiro bishobora kuzongerwamo uwo mubare. Ibi byose bije nyuma y'uko u Rwanda narwo rwemeye kwakira abimukira 250, hakaba haratangiye ibiganiro bishobora kuzongera uwo mubare. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza imbaraga z'ubutegetsi bwa Trump mu gushaka ibihugu byemera kwakira abimukira atifuza kugumana muri Amerika, ari nako yubahiriza zimwe mu mvugo z'ingenzi zamugejeje ku butegetsi: kurwanya ubuhunzi budafite ibyangombwa. Imiryango ariko iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganiye politiki ikavuga ko ishyira abimukira mu kaga, kuko bashobora koherezwa mu bihugu bidafite umutekano cyangwa se bishobora kubasubiza aho bahunze. Kuri ubu Amerika imaze kugirana amasezerano yo kwimura abimukira n'ibihugu birimo Panama, Costa Rica, Paraguay, ikaba ikomeje no kuganira n'ibindi bihugu by'i Burayi no muri Afurika. Ibi biganiro bishya hagati ya Washington na Kampala bigaragaza ko u Rwanda na Uganda bihindutse ibihugu by'ingenzi muri gahunda ya Leta Zunze za Amerika yo gukumira abimukira, mu gihe ibihugu byombi bisanzwe bifite amateka yo kwakira impunzi mu karere. Muri Nigeria, abaguye mu gitero cyagabwe ku musigiti bamaze kurenga 30. Abantu 32 baguye mu gitero cyagabwe n'abagizi ba nabi ku musigiti uri mu majyaruguru y'iki gihugu mu mujyi wa Ngwal Mantau muri leta ya Katsina. Nura Musa wabonye ibyabaye yatanze ubuhamya avuga ko aba bagizi ba nabi batamenyekanye baje bitwaje intwaro bafite umugambi wo kugira nabi abantu bari mu musigiti bari mu gikorwa cyo gusenga. Yavuze ko abantu 9 bahise bicirwa mu musigiti, abandi benshi bapfuka amasaha yagiye yicuma. Iki gitero simusiga cyagabwe n'aba bagizi ba nabi mu rwego rwo kwihorera nyuma y'uko bagabye ikindi gitero, ariko abaturage bagashobora kukiburizamo, bigatuma abagizi ba nabi bafata umwanzuro ko bagaba ikindi gitero simusiga kigamije kubica. Leta ya Nigeria yakunze kunengwa cyane kubera ubushobozi buke bwo kurindira abaturage umutekano, cyane cyane mu bice by'amajyaruguru y'igihugu ahakunze kuba imitwe y'abagizi ba nabi irimo n'iyitwaza imyemerere y'idini ya Islam. Ubwo yiyamamazaga, Perezida Bola Tinubu yasezeranyije abaturage kubarindira umutekano, gusa uyu mutegetsi yakomeje kunengwa ko ingamba yashyizeho nta musaruro zitanga. Israeli yo yahamagaje inkera gutabara 60,000 kugira ngo yigarurire Gaza. Minisitiri w'ingabo wa Israeli, Israel Katz, yemeje gahunda y'ingabo ngo hafatwe umujyi wa Gaza, nategeka ko hahamagarwa inkera gutabara 60,000 ngo zizagira uruhare muri icyo gikorwa, nk'uko iyi minisiteri yabitangaje kuri uyu wa gatatu. Minisitiri Israel Katz yemeje gahunda y'igitero cy'ingabo za Israel ku mujyi wa Gaza, umujyi munini uherereye mu majyaruguru ya Palestine. Israel Katz yatanze amabwiriza yo kwibutsa icyo izo nkera gutabara zije kumara ku rugamba. Atuko muri inkera gutabara 60,000 muje kugira ngo umusozo ubutumwa. Minisitiri kandi yemeje imyiteguro y'ubutabazi yo kwimura abaturage ngo bave mu mujyi wa Gaza. Israel yatangaje mu ntangiriro z'uku kwezi ko arimo irategura kwigarura umujyi wa Gaza n'inkambi z'impunzi zituranye, hagamijwe gutsinda Hamas no kurekura ingwate yashimuse ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023, igitero cyatangije intambara hagati ya Hamas n'ingabo za Israel. Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko yemeje iyi gahunda nshya yemejwe n'inama y'umutekano kuri iki cyiciro gishya cy'ibikorwa mu karere ka Gaza.
Mu gihugu cy'Ubuhinde ho imvura idasanzwe yahagaritse ingendo z'indege n'iza gari ya moshi. Imvura nyinshi yaguye mu mujyi wa Mumbai mu Buhinde yahagaritse ingendo z'indege na gari ya moshi mu gihe ibikorwa byo gushaka ababuriwe irengero bigikomeje. Iyi mvura isanzwe igwa mu Buhinde muri ibi bihe, ariko kuri iyi nshuro yaguye ku kigero gikabije cya milimetero 800 mu gihe cy'iminsi ine gusa. Byatumye imyuzure ikwira henshi muri uyu mujyi ku buryo imihanda imwe n'imwe n'ibindi bikorwa bitakiri gukoreshwa. Abantu 600 nibo bamaze gutabarwa, barimo abagera kuri 62 bajyanwe kwa muganga ubuzima bwabo buri mu kaga. Abatuye mu manegeka baburiwe basabwa kujya gutura ahantu hirengeye adashyira ubuzima bwabo mu kaga. Amashuri yafunzwe muri uwo mujyi mu gihe ingendo 50 z'indege zahagaritswe. Abantu ibihumbi bagombaga gutwarwa na gari ya moshi nabo babura uko bagera mu byerekezo byabo nyuma y'uko ingendo zifunzwe kubera imyuzure. Leta y'Ubuhinde ikunze kunengwa uburyo yubaka ibikorwa remezo bike mu mijyi minini, ibituma barenga miliyoni 12 batuye Mumbai bahura n'ikibazo cy'ubuzima butoroshye. Kugeza ubu imirimo yo gushaka abahitanywe n'iyi myuzure ndetse n'ababuriwe irengero iracyakomeje. Hagiye kumurikwa robo ishobora gusama ikanabyara. Ubushinwa bwatangaje ko bugiye kumurika robo ya mbere ku isi ishobora gusama no kwibaruka hifashishijwe inda y'ikoranabuhanga artificial womb. Iyo robo iri gukorwa n'ikigo Kaiwo Technology cyo mu mujyi wa Guangzhou izatangizwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2026. Dr. Zhang Quifeng uyoboye umushinga yabivugiye mu nama y'ubumenyi yaberaga i Beijing, avuga ko ubumenyi bujyanye n'inda y'ikoranabuhanga busigaye buhamye, kuri ubu akaba akurikiyeho kuyihuza na robo ishobora kugira uruhare mu mirimo yose yo gutwita kugeza ku ivuka ry'umwana. Inda y'ikoranabuhanga ni igikoresho cyifitemo byose biba mu mugore bigatuma ashobora kubyara umwana. Mu 2017 abashakashatsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baragerageje uburyo nk'ubu ku ntama zavutse zitagejeje igihe bakazitaho mu buryo buzwi nka biobags, bigaragaza ko bishoboka. Itandukaniro rero rikomeye nk'uko bivugwa na Kaiwa Technology ni uko iyi robo ishobora gukora byose guhera ku isama kugeza ku ivuka ry'umwana. Uru rwego rushya rw'ikoranabuhanga abahanga bararufata nk'igishobora gutanga igisubizo ku kibazo gikomeje kwiyongera mu Bushinwa n'ahandi hirya no hino ku isi cy'ubugumba. Bivugwa ko umuntu ushaka gukoresha ubu buryo azajya atanga amafaranga agera ku bihumbi 100 by'amayuani n'arenga miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, ariyo make ugereranyije n'ibisabwa mu gutanga inda ku bandi mu buryo busanzwe. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi robo ishobora gusamika nabyara abashinwa bari kugerageza niyo dusoreje iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 20 z'ukwa munani kwa 2025. Yeni Jean Dodier Kanijabo ndabashimira kwa mwari mudukurikiye, yabarekeye akomeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.